reka ndababwira iri terambere turimwo iki gitondo nyaricubahira vyuka mu gitondo aja kurondera ingana abantu botera imbere yeganiza abantu hamwe akabashira mu makoperative akabashira mu association uzoga ivyiza vyo mu gihugu banyacankuzo Imana ishimwe cyane banyabuhumuza namwe barundi mwese mubaha muri ya mihinga itandukanye tuve hano dukize. Reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza bakunze b'ibiganiro bya IGTV Plus. Tuba turi kumwe umunsi kundi mu makuru atandukanye akomeza kugenda garuko cyane mu masaha atandukanye. Mu nkundire twerekeze mu yavuga mu karere k'ibiyaga bigari nkuko bisanzwe, aho tugenda tureba avugwa hirya no hino, aho tureba amakuru yo mu ngeri zitandukanye. Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'amakuru aba agezweho kuri IGTV Plus, aho tubaganiriza tukagaruka ku makuru atandukanye avugwa agezweho avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kuba duhera mu Rwanda turebe ariko havugwa, twerekeze mu Burundi, mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya no hino. Niba utarakora subscribe ni byiza yuko wayikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwikoma mugenzi we Paul Kagame ku mpunzi ndetse n'imipaka, aho yongeye kuba abikomozaho turabireba. Ni mu gihe kandi ihohoterwa ryabereye i Kinshasa aho umuturage yagabwe igitero, icyo yaziraga nta kindi ni ukuba ngo asa na Kagame. Ububirigi burimo kongera igihagararo cyabwo cya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, turaza kuba tubikomozaho. Hanyuma kandi imyigaragambyo mishya iteganyijwe muri Tanzania ndetse n'amagambo akomeye y'umuvugabutumwa Mbayahaga Isidore kuri AFC 23. Dukomeze kubana rero muri iki kiganiro mwisange, aho tugiye kuba tugaruka kuri ayo yose. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwikoma mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda, amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi mu gisirikare mbere yo kuzohereza mu mutwe wa M23. Yavuze ko imipaka ifunze ari ikibazo giterwa n'u Rwanda rucumbikiye abashaka guhungabanya igihugu cye. Perezida Kagame we aherutse kuba avuga ko u Rwanda nta ruhare rwagize mu gufunga imipaka, ahubwo ari u Burundi bwafashe icyo cyemezo. Ndayishimiye yasubije ko imipaka itazongera gufungurwa kugeza igihe abo basaba bazashyikirizwa u Burundi. Mu mujyi wa Kinshasa ho umuturage ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yagabweho igitero n'abasivile bamushinja kuba umunyarwanda, bamubwira ko asa na Kagame. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ko bamuhataga kwemera ko ari umunyarwanda mu gihe we yavugaga ko akomoka muri Kivu. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye iri vangura, asaba leta ya RDC kurengera abaturage bose hatitawe ku moko. Abanyekongo benshi banagaragaje ko bitumvikana kuba umunyarwanda bihinduka icyaha, mu gihe mu Rwanda abantu bishyira bakizana ntawe ubahohoteye. Uko twabibabwiye kandi turabakomoreza ku gihugu cy'Ububirigi, aho iki gihugu cy'Ububirigi gikomeje kugaragaza igihagararo cyabwo cya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, aho Burundi bwabaye ihuriro ry'ibikorwa byabwo. Guverinoma y'u Burundi yemereye indege za gisirikare z'Ububirigi gukoresha ikirere cyayo no kugwa i Bujumbura kugeza mu mwaka utaha. Izi ndege zitwaye intwaro n'ingabo zinyura mu bice bitandukanye bya Kongo birimo Kisangani, Kindu ndetse na Kinshasa. Urujya n'uruza rw'ingabo z'Ububirigi rwiyongereye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, nyuma y'uko n'ubundi AFC 23 yigaruriye Goma na Bukavu. Ibi bigaragaza ubushake bw'Ububirigi bwo kongera igihagararo cyabwo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko binatera impungenge ku mutekano, cyane cyane gukongeza ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo umutekano muke ndetse n'amakimbirane adashira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko muri Tanzania hateguwe imyigaragambyo mishya yamagana guverinoma, bikaba biteganyijwe ko tariki 9 Ukuboza. Ambasade ya Amerika kandi yongera kuburira abagenzi ko hashobora kubaho imvururu, guhagarika internet, ingendo z'indege ndetse no gushyiraho umukwabo mu gihugu hose.
Tanzania yaherukaga kuba mu myigaragambyo ikomeye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yasize Samia Suluhu Hassan atsindiye ku majwi 98%. Ishyaka Chadema rivuga ko abantu barenga 2,000 bishwe mu gihe cy'iyo myigaragambyo, mu gihe abandi benshi batawe muri yombi. Guverinoma ya Tanzania kandi yatangaje ko yashyizeho komisiyo igomba gukora iperereza ku byabaye. Umuvugabutumwa Mbayahaga Isidore wo mu Burundi uzwiho kuba inshuti magara ya Perezida Ndayishimiye Evariste yifatiye ku gahanga FC23, avuga ko ingabo zabo zananiwe urugamba nyuma yo kunishwa n'iz'u Burundi. Yavuze ko kuva ingabo z'u Burundi zagera muri RDC aho ziri hari igitinyiro giteye ubwoba, kandi ko abasirikare ba M23 bari gutoroka ku bwinshi. Yemeza ko mu gihe cy'ukwezi kumwe iriya mitwe izaba yamaze gutsindwa burundu, ariko amakuru yerekana ko FC23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo birimo Kirungutwe, Kasika na Mahanga, aho Burundi bwahatakarije abasirikare benshi. Tubashimiye kuba mwakurikiye amakuru ya IGTV Plus. Dukomeza kubana mukora subscribe, gusangiza abandi inkuru zacu, ndetse no gukomeza gukurikira amakuru yihuse kandi y'ingenzi buri munsi kuri uyu muyoboro. Ibihe byiza kuri mwese.